reka mbasuzike mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi bayibendera TV. Nizere ko meze neza ko muherere hose, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Mwese rero mbahaye ikaze makuru. Reka mbibutse ko uyu munsi turi kwa mbere ni tariki 4 Gicurasi muri uyu mwaka wa 2026. Ngiye nitwa Umukada, ikaze kwibendera TV. Reka nkubwire yuko aya makuru twinjiyemo aka kanya rero na makuru agiye kwitsa no kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Muri Ituri ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abitwaje intwaro baturutse muri Sudani y'Amajyepfo bamaze kugaba ibitero bikomeye cyane muri aka gace. Turaza kurebera hamwe uko ibi byagenze. Ari bamwe nakomeje kugenda numva bavuga ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kuba insina ngufi, bakibaza ngo gute umuntu aturuka mu kindi gihugu akaza kugaba ibitero aka mu kindi gihugu. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye rero hamwe na mwishiti bakunzi bacu. Muri Kivu y'Amajyepfo kandi kubwira yuko imirwano yongeye kubura hitwa Ikakenge. FARDC yongeye kugaba ibitero mu misozi imbere hereye ahangaha. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Shiti bakunzi bayibendera TV kandi muraza kunyemerera tukiri muri aya makuru ajyanye n'imirongo y'urugamba. Tuze kugaruka ku mirwano yongeye gufata indi ntera muri Karehe. Abaturage bahunze ingo zabo ku bwinshi ni mu ntambara ikomeye cyane yongeye kubera ahangaha. Shiti bakunzi bayibendera TV kandi uraza kunyemerera niba wamaze kugera hano tuze no kurebera hamwe iyi nkuru ivuga yuko Kinshasa ku murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo habaye imyigaragambyo ikomeye cyane. Akaba ari imyigaragambyo y'ishyaka yitwa UDPS. Ikaba ari imyigaragambyo yateje akajagari gakomeye mu muhanda. Kugeza ubu turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Iyi imyigaragambyo ikaba n'ubundi ngo ishyigikiye ibihano byahawe bwana Joseph Kabila Kabange wigeze kuyobora iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabyibuka aherutse guhabwa ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi rero nabyo uraza kunyemerera tuze kubyinjiramo ku buryo burambuye. Hari inkuru ikomeye cyane igize hano kwibendera TV iturutse ahitwa Chopo. Abasirikare bagera kuri 2 bishe umushoferi wa moto, ni kuvuga mu motari, ni nyuma yo kutumvikana ku giciro cy'urugendo. Amakuru aravuga yuko uyu mumotari yahohotewe ku rwego rwo hejuru. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Shiti bakunzi bayibendera TV kandi turaza kwerekeza mu Minembwe. Kugeza ubu mu Minembwe hamaze gukorwa igikorwa cy'urukundo. Ni igikorwa cy'indashyikirwa ko diaspora gakondo yatanze ubufasha ku miryango igira ku 150. Ni nyuma yuko ahangaha hakomeje kuba ikibazo kijyanye n'imibereho mibi ku baturage baherereye ahangaha bijyanye n'intambara imaze iminsi yibasira bimwe mu bice bitandukanye by'ahangaha muri Minembwe. Ibi rero bikaba byongeye kuzamura amarangamutima y'abantu batari bake, bavuga yuko iki gikorwa bakoze ari igikorwa cy'inyamibwa. Shiti bakunzi bayibendera TV, muri aya makuru turaza no kugaruka kuri indege yakoze yimanuka ikagonga ipoto y'amashanyarazi. Ni indege yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri iyi minsi byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika birimo kugenda bifata intera umunsi ku munsi. Ni ibintu rero byongeye kumvikana yuko n'ubundi iyi ndege yakoze imanuka. Ni ibintu rero bitari bisanzwe kandi ibintu bikomeye mu by'ukuri. Shiti bakunzi bayibendera TV mudukurikiye kandi nimunyemerere mbabwire yuko muri aya makuru turi buze no kurebera hamwe iyi nkuru ivuga yuko Iran imaze kurasa ubwato bw'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Makuru yacu ya nijoro nababwiye ni Amerika na Iran ibintu bikomeje gufata indi ntera cyangwa se isura yo ku rwego rwo hejuru. Bamwe bakamejeje, ikindi kandi kirimo gutuma ibi bikomera nk'uko nakomeje kugenda ambibasobanurira cyangwa se mbigarukaho no kwibendera TV.
nuko indani cyangwa se inyuma mu bwihisho inyuma y'iyi ntambara hari andi maboko menshi kandi akomeye cyane. Ibi rero nabyo mu kanya gatoya ndaje tubyinjiremo ku buryo burambuye, ariko nyemerera ngusabe niba wamaze kugera hano ku Ibendera TV, nyemerera nkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, nkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Nje nitwa Umukada, ibitekerezo byanyu turaza kubisangira, mugende mubiterekaho niba bihari. Abantu mwifuza gutera inkunga ibikorwa bya Ibendera TV, nimero mwanyuraho kuri WhatsApp nakamenyetso ko guteranya 250 nimero wayitwandikiraho kaduha igitekerezo. Ushobora kugira ibindi utubaza, ariko ni kuri WhatsApp. Nagira ngo nkwibutse ko iyi nimero uyitwandikiraho kuri WhatsApp. Ushobora rero kuduha ibitekerezo kagira uruhare muri aya makuru twinjiyemo aya masaha. Reka munyemerere rero ibintu tubigenze gutya, kanyuma mu kanya gato cyane nta gutinda ngaruke duhita twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, nanone nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi bacu mudukurikiye gatanu kuri kagenzi kako, ikaze makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Reka nkwibutse ko aya makuru ushobora kuyageramo uruhare rutandukanye, nta kundi wabigenza no kutwandikira ukaduha igitekerezo cyawe, no gukora like, no gukora subscribe niba uri mushya ukaba ugeze hano ku Ibendera TV. Inshuti bakunzi bacu mudukurikiye rero, ni munyemerere mbabwire yuko tutari buze gutinda no gutwara umwanya munini, ahubwo niba like wayikoze ukaba wamaze gukora share, ukaba wamaze gukora subscribe, ubwo ndavuga kuri wowe mushyashya ukaba wibutse no gukora kuri akana kameze nk'inzogera sinye dora notification. Nyemerera rero aya makuru noneho tuyinjiremo ku buryo burambuye. Nyemerera aya makuru tuyanzikire muri teritwari ya Ituri, ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abitwaje intwaro baturutse muri Sudani y'Amajyepfo bagabye ibitero aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutekano ukomeje kuzamba mu buryo buteye impungenge n'inkeke muri teritwari ya Aru, ni mu ntara Ituri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage bakomeje guterwa n'abitwaje intwaro baturutse muri Sudani y'Amajyepfo. Amakuru aturuka muri sheferi ya Kakwa aragaragaza ko ibi bitero bimaze igihe, aho abagizi ba nabi bambuka umupaka bakinjira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagatera abaturage mu duce turimo Rumu n'umudugudu wa Agoroba. Aba bitwaje intwaro barashinjwa gukora ibikorwa by'urugomo birimo gusahura amatungo n'amafaranga ndetse no gushimuta abaturage, cyane cyane urubyiruko, bamwe bakajyanwa mu mashyamba aho atamenyekana. Umuyobozi gakondo muri aka gace yagaragaje ko iki kibazo kimaze amezi menshi, aho aba bagizi ba nabi bakomeza kwinjira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagatera abaturage nta gihindutse. Ku ruhande rwa politike, Depite Dieudonné Tabani nawe yatangaje ko iki kibazo gikomeje gufata indi ntera ku mpaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Sudani y'Amajyepfo, asaba ko hafatwa ingamba zihuse zo kurinda abaturage n'ibyabo. Ibi bitero bikomeje gushyira abaturage mu bwoba bukomeye, cyane cyane abatuye hafi y'umupaka, aho ubuzima bwabo buri mu kaga mu gihe nta ngamba zihamye zifatwa zo guhagarika no gukumira ibi bikorwa by'urugomo. Bamwe mu baturage bakaba bakomeje kwinubira uburyo ibi bikorwa, aho ngo igihugu kindi kinjira mu kindi gihugu kikarasa kigateza umutekano muke, hanyuma ibi ngo nagasuzuguro ku busugire bw'igihugu
ariko kandi abangaba bakavuga yuko ngo hari n'igisebo kuri leta ya Kongo, ku gisirikare cya Kongo FARDC ndetse no ku gipolisi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, basa nako imbaraga cyangwa se intege zabo ari nkeya mu kurinda ubusugire bw'iki gihugu. Ndakubwira yuko ibi nagasuzuguro gakomeye cyane ndetse n'igikorwa ndengakamere, aho abo muri Sudani y'Epfo binjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagatangira kugaba ibitero ndetse bagafata tumwe mu duce, bagafata abaturage bakabatwara bunyago. Ibi ni soni zikomeye cyane. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, nyemerera kandi nanone mwese mwageze hano ni munyemerere nongere mbibutse kunkorera like. Abantu ndabashimira cyane, abantu mukomeje gukora like ku Ibendera TV, ndabashimira cyane kandi abantu mukomeje gukora subscribe ku Ibendera TV. Hanyuma ni munyemerere dukomeje n'aya makuru twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano yongeye kubura Kakenge, FARDC yongeye kugaba ibitero bikomeye mu misozi ya Minembwe. Imirwano ikomeje gufata indi ntera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ingabo za leta ya Kongo FARDC zongeye kugaba ibitero mu gace ka Kakenge kari mu misozi miremire ya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka muri aka karere aragaragaza ko iyi mirwano yongeye kubura nyuma igihe gito hari geragejwe ituze, aho impande zihanganye zikomeje kurwanira uduce dufatwa nk'ingenzi mu bijyanye n'umutekano n'ubugenzuzi bwa karere. Mu bice bya Minembwe n'ahakikije Kakenge humvikanye urusaku rw'imbunda niziremereye nizoroheje. Ibintu rero bikaba byateye ubwoba bukabije mu baturage batuye muri aka gace, benshi bakongera guhunga ingo zabo kandi mu masigamana. Iyi mirwano ikomeje kwiyongera mu gihe mu minsi ishize hari haragaragaye ibikorwa bya gisirikare bihuriweho na FARDC, Wazalendo ndetse n'izindi ngabo bafatanyije bagamije kwigarurira uduce tumwe na tumwe two misozi ya Minembwe. Kugeza ubu nta mibare yemejwe irashyirwa ahagaragara y'abaguye muri iyi mirwano ndetse n'ibyangiritse muri iki gitero cyabereye Kakenge, ariko amakuru ahurizwaho n'abaturage aravuga ko ibintu bikomeje kuba bibi cyane ku abasivile. Umutekano mu misozi ya Minembwe ukomeje kuba ikibazo gikomeye, aho imirwano ihora yigaruka mu duce dutandukanye bigatuma ubuzima bw'abaturage burushaho kuba bubi cyane. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, rero ibintu bikaba byongeye kuzamba no gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Mu gihe tugaruka kuri ibi bitero byagabwe ahangaha, ni mu nyemerere nanone duhite twerekeza mu kindi gitero nacyo cyagabwe ahangaha muri ibi bice, ariko ahitwa Karehe. Abaturage kugeza ubu bakomeje gutabaza mu by'ukuri. Kuri uyu wa mbere tariki 4 Gicurasi muri uyu mwaka, imirwano ikomeye yongeye kubura hagati y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'ihuriro Alliance Fleuve Congo M23, aho n'ubundi imirwano yazindutse ibera mu bice byo muri teritwari ya Karehe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Umutekano rero ukaba ukomeje kuba muke nubwo hari imbaraga za gisirikare n'iza gipolisi n'iza diplomasi ziri gushyirwa mu bikorwa bijyanye cyangwa se binyuze mu nzira y'ibiganiro. Amakuru aturuka mu gace ka groupement ya Ziraro ni muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko imirwano yahuje FARDC n'abambari bayo barimo imitwe ya Wazalendo, abarwanyi b'abacancuro n'igisirikare cy'u Burundi bongeye guhangana n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23. Aya makuru akomeza agaragaza ko iyi mirwano irimo gufata indi ntera mu duce twa Karamo na Abatayo. Abaturage n'abatangabuhamya baherereye aha muri ibi bice baravuga ko nubwo
Alliance Fleuve Congo M23 ariyo yagabweho ibitero bikomeye, yaje kubisubiza inyuma, igasubiza inyuma abarwanyi ba FARDC ndetse bafatanyije n'izi mpande zabo, ndetse bo ngo ibintu birasa nako birimo kugenda bigarura isura. Ibi rero bikaba byatumye benshi mu baturage bahunga ingo zabo, ubuzima burahungabana, ndetse ibikorwa by'ubuhinzi, ubucuruzi n'ingendo zitandukanye birahagarara by'agateganyo muri ibi bice. Muri rusange intambara irimo kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikaba irimo ibice byinshi byihariye. Muri Kivu y'Amajyaruguru, Alliance Fleuve Congo M23 ikomeje kugaragaza imbaraga mu bice bya Rucuru, Masisi na Nyiragongo, aho yagiye yigarurira uduce tumwe na tumwe mu mezi yashize. Ingabo za leta ya Kongo FARDC zifatanyije na Wazalendo zikomeje kugerageza gusubiza inyuma uyu mutwe, ariko bikagenda bigorana kubera imiterere y'iyi ntambara isaba ubuhanga n'imikoranire ihamye kandi ihambaye, mu gihe bigaragara ko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 bafite imbaraga zo ku rwego rwo hejuru. Muri Kivu y'Amajyepfo nko muri Karehe na Fizi, imirwano irimo gufata indi ntera nyuma y'igihe isa niyagabanutse. Iyi mirwano mishya yongeye kubura yatumye habaho impungenge ku ruhande rwa leta na Alliance Fleuve Congo M23. Abo ku ruhande rwa leta ya Kongo rero bakaba bafite pressure cyangwa se ubwoba bw'uko Alliance Fleuve Congo M23 ishobora gukomeza kwagura ibirindiro byayo, ikigarurira n'ibindi bice FARDC yarisiga. Abaturage bo muri utu duce bakomeje kuba mu kaga gakomeye n'ubwoba bwinshi, aho ibihumbi by'abaturage bamaze guhunga ingo zabo, ibikorwa by'ubukungu bikaba bikomeje guhagarara, hakaba hariho nibura ry'ibiribwa n'amazi, aho abaturage bakomeje gutabaza bavuga ko ubuzima bwabo buri mu kaga, ndetse ngo amashuri ntarimo gukora n'amavuriro ngo ibi byahagaze. Amashyirahamwe mpuzamahanga atabariza imbabare yakomeje gutangaza ko hakenewe ubufasha bwihuse kugira ngo hirindwe ikibazo gikomeye cy'ubutabazi. Iyi ntambara iracyari ikibazo gikomeye ku buyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no ku karere kose k'ibiyaga bigari. Nubwo hari ibiganiro bya diplomasi byagiye bikorwa, birimo ibyabereye Nairobi, Rwanda, Doha no mu Busuwisi, kugeza ubu nta gisubizo kirambye cyari cyaboneka kuri iyi ntambara. Abikurikiranira hafi baragaragaza ko ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 rifite imbaraga zikomeye, ndetse kandi bakaba ari byo barimo guheraho cyangwa se barimo gushingiraho bagakomeza guhangayikisha n'aba barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo, aho bivuga ko FARDC ikeneye kongerwamo imbaraga n'ubushobozi, ariko kandi hakabaho no kunoza imikoranire n'indi mitwe bafatanyije, bakaba bashimangira ko hakenewe igisubizo kirambye kirimo ibiganiro bya politike, atari ukwishingikiriza gusa ku mbaraga za gisirikare. Mu gihe imirwano ikomeje gufata indi ntera mu bice bitandukanye bya Karamo na Batayo muri Ziraro, biragaragara ko iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikiri kure kurangira. Abaturage nibo bakomeje kuba mu kaga gakomeye, mu gihe ibisubizo bya politike n'ibya gisirikare bikiri gushakishwa. Umutekano muke ukomeje kuba ikibazo cyambukiranya imipaka, bigasaba uruhare rukomeye rw'akarere n'umuryango mpuzamahanga kugira ngo haboneke amahoro arambye muri aka gace. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere dukomeje n'aya makuru, nta gutakaza umwanya twerekeze Kinshasa. Imyigaragambyo ya UDPS yateje akajagari mu muhanda kugeza ubu. Iyi myigaragambyo ikaba ngo ije ishyigikiye ibihano bya Amerika kuri Bwana Kabila. Kuri uyu wa mbere, reka tubabwire ko ni kuri uyu wa mbere tariki 4 Gicurasi muri uyu mwaka,
tubabwire ko mu murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa habaye imyigaragambyo yateguwe n'ishyaka rya UDPS bagamije gushyigikira ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye uwahoze ari Perezida Joseph Kabila Kabange. Iyi myigaragambyo yateje umuvuduko ukomeye n'umuvundo w'imodoka ndetse ihungabanya ibikorwa by'ubuzima busanzwe mu bice binyuranye by'uyu mujyi. Iyi myigaragambyo yemewe n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kinshasa ikaba yatangiriye ku muhanda wa Limete igana imbere y'inyubako y'inteko ishinga amategeko Palais du Peuple. Abayitabiriye barimo bamwe mu bayobozi n'abarwanashyaka b'iri shyaka UDPS bagendaga mu muhanda impande zombi bigatuma inzira nyamukuru y'imodoka ifungwa burundu. Ibi rero bikaba byateje impagarara zikomeye ndetse n'urujya n'uruza rwahuye n'ibibazo bijyanye n'iyi myigaragambyo. Uretse abakozi n'abagenzi n'abanyeshuri cyane cyane abari mu bizamini bisoza amashuri abanza nabo abagizweho ingaruka n'iyi myigaragambyo, kuko biravuga ko ngo ntawageragezaga gushaka icyo gutega ngo akibone keretse abajyaga mu bindi bice cyangwa banyuraga mu zindi nzira. Ubuyobozi bwa UDPS bwagaragaje ko iyi myigaragambyo igamije gushyigikira icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo gufatira ibihano bamwe mu bayobozi bakuru barimo Joseph Kabila bagashinja uyu nguyu bakaba bamushinja uruhare mu bibazo bya politiki n'umutekano mu gihugu. Ibi bigaragaza ko ishyaka UDPS rishaka kugaragaza igitutu cya politiki ku bahoze bayobora igihugu no gushimangira umurongo wo gushyigikira umubano wa hafi na Amerika. Shiti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere nongere mbibutse ko hano turi ku Ibendera TV, turi makuru agezweho aya masaha. Niba wamaze kugera hano unyemerere unkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano nkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Reka nkubwire ko aya makuru tuyerekeje muri Copo. Abasirikare bagera kuri 2 bishe umushoferi wa moto nyuma yo kutumvikana ku giciro cy'urugendo bari bavuganyeho. Mu ntara ya Copo ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo haravugwa inkuru ibabaje cyane y'urupfu rw'umumotari wishwe n'abasirikare 2 inyuma y'amakimbirane ku giciro cy'urugendo. Ibi byabereye mu ishyamba riri hafi ya Palais ni mu birometero bisaga 148 uvuye mu mujyi wa Kisangani muri teritwari ya Ubundu. Amakuru aravuga yuko uyu umumotari witwa Sadamu Jango w'imyaka 26 yishwe nyuma yo kutumvikana n'abagenzi yaratwaye ku mafaranga y'urugendo. Nkuko byatangajwe n'ababibonye, uyu mumotari ngo yaravuye Kisangani ku wa gatandatu aza kugera hafi yaho yagombaga kugera ku cyumweru, aho yahise ahura n'abo basirikare bombi bari bamutegereje. Hanyuma rero ngo abahita bamwemerera akazi ko kubatwara. Mbere yuko bamurasa rero ngo habayeho impaka zikomeye ku bijyanye no kwishyura, ko abo basirikare ngo bivugwa ko banze kwishyura amafaranga y'urugendo, bavuga ko ari abasirikare ngo bakwiriye kugendera ubuntu. Hanyuma rero umumotari nawe arababwira ati sansi ibintu byarakomeye mwabagabo mwe, ni munyishyure nubwo yaba makeya muyame. Ibi rero ngo bikaba byaje kurangira abasirikare batabyumvishe neza, ahubwo bamwahuranyamo urusoro. Uyu mumotari bavandimwe mbabwire ko yapfuye 2. Kugeza ubu icyambere yanze kwishyurwa uwo mubabaro wose birangira abanamwishe urwagashinyaguro. Ni ikintu kibabaje cyane. Nyuma y'ahangaha rero umurambo wa nyakwigendera motari Sadamu wasanzwe urimo ibikomere by'amasasu mu gituza, bikaba byemezwa ko yarashwe agahita apfira ahangaha.
noneho kugira ngo wumve n'ubunyamaswa bwakoranywe ibi bintu abamwishe ngo bahise bamujugunya mu ishyamba barigendera. Ibintu rero bikaba byongeye kuzamba no gukomera, aho ushinzwe gutwara moto wari kumwe n'abandi avuga ko moto ya nyakwigendera na telefone bitigeze biboneka, bigaragara ko nta wundi mugambi wo kwiba wari uhari, ahubwo ngo ikibazo cyaturutse ku makimbirane bagiranye bombi. Amakuru akomeza avuga ko umwe muri aba basirikare yamaze gufatwa n'abaturage mu gihe iperereza rikomeje kugira ngo hamenyekane n'ubundi ukuri kose kuri iki cyaha. Ni ibintu bibabaje cyane. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere twerekeze mu Minembwe mbabwire ko diaspora gakondo ahangaha yatanze ubufasha ku miryango 150 yose mu gace ka Minembwe ko mu misozi miremire je muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari inkuru y'ubufasha yateye icyizere, yikaba yongeye kurema agatima ku miryango y'abaturage bahuye n'ingaruka z'intambara muri ibice. Umuryango wa diaspora uzwi nka gakondo wafashije imiryango 150 yabimuwe n'intambara, ubaha inkunga igamije kubafasha kongera kubona icyizere cy'ubuzima nyuma yo kuva mu byabo. Iki gikorwa cy'ubufasha kibanze ku baturage bari mu buzima bugoye cyane, aho urebye abibanzweho cyane cyane ari abamaze igihe bahunze, bakaba barahunze imirwano n'umutekano muke ukomeje kugaragara mu misozi ya Minembwe. Abahawe ubu bufasha bagaragaje ko bishimiye cyane iyi nkunga, bavuga ko ibafasha mu mibereho ya buri munsi no kugabanya ubukene bukabije baterwa no kwimurwa mu byabo. Diaspora gakondo igizwe n'abanyamurenge baba mu mahanga bakomeje kugaragaza uruhare rugaragara mu gufasha abari mu kaga, cyane cyane mu gihe intambara n'imvururu bikomeje gutuma abaturage benshi bataha ingo zabo bagahunga. Iki gikorwa kije mu gihe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje kugaragara umubare munini wa bahunze, aho imirwano n'umutekano muke aha muri ibice bikomeje kuba intandaro yo guhunga kwa benshi mu baturage baherereye ahangaha. Ibi rero akaba ari igikorwa cyiza cyane cyishimiwe n'abaturage ndetse bakacyakira na yombi, inyuma y'uko n'ubundi ubona ko ubuzima bwabo bukomeje kuba mu kaga no mu kangaratete. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, rero ni munyemerere twerekeze kuri iyi ndege. Indege yagonze ipoto y'amashanyarazi. Ni indege ya United Airlines yo mu bwoko bwa Boeing 767 yavaga i Venice mu Butaliyani, ikaba yagonze ipoto y'amatara yo ku muhanda n'ikamyo itwara imigati ubwo yari igiye kugwa ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Newark Liberty i New Jersey ni ku munsi w'ejo. Iyi ndege yagenderaga ku muvuduko wa kilometero hafi 260 ku isaha, ikaba yakoze impanuka ubwo yambukiranyaga umuhanda mugari uzwi nka New Jersey Turnpike. Amapine y'indege yari yatangiye gufungurwa, akaba yagonze ikamyo n'ipoto. Iyi poto ihita igwira iyi modoka. Nubwo byateje ubwoba, indege yageze amahoro mu muhanda wazo wa runway 29 utangirira muri metero 120 uvuye kuri wa muhanda usanzwe w'imodoka. Nta numwe mu bagenzi barenga 200 cyangwa mu bakozi b'iyi ndege 10 bari bayirimo wakomeretse cyangwa wagize icyo aba. Umushoferi wa yakamyo yagonzwe yakomerekejwe byoroheje n'ibirahure by'imodoka byamenetse, ajyanwa
mu bitaro byo muri ako gace byihutirwa, bikaba byari byitezwe ko aza gusezererwa agataha mu ijoro ryaraye ritambutse. Kugeza ubu ngubu rero iyi ndege ikaba yakomeje kugarukwaho n'abantu batari bakeye hirya no hino bibaza ukuntu indege yaje kugonga ipoto bikayoberana, ariko hari amakuru avuga ko indege ngo ishobora kuba yamanutse hariho igihu cyinshi bityo ntibashe kubona neza ibijyanye n'ipoto. Tukiri muri aya makuru nyemerera nkubwire yuko turi ku Ibendera TV, njye nitwa Umukada. Niba wamaze kugera hano unyemerere unkorere like, uraza kuba ugeze neza. Niba ari bwo bwa mbere unkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Iran irigamba kurasa ubwato bw'igisirikare cya Amerika. Ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Amerika CENTCOM barahakana ko bumwe mu bwato bw'intambara bwarashwe na misile ebyiri z'igisirikare cya Iran. Mu butumwa banditse kuri X, CENTCOM igira iti nta mato y'igisirikare cya Amerika cyo mu mazi yigeze araswa. Ikongeraho igira iti ingabo za Amerika zishyigikiye projet cyangwa ni Project Freedom no gushyira mu bikorwa ingamba zo gukumira amato ku byambu bya Iran. Igisirikare cya Iran mbere cyari cyatangaje ko cyabujije ubwato bw'ingabo za Amerika zirwanira mu mazi kwinjira mu muhora wa Hormuz. Ibiro ntaramakuru bya Iran ni Farsi byatangaje ko ubwato bwarashwe na misile ebyiri ubwo bwagendaga bushaka kunyura mu muhora wa Hormuz binyuranyije n'umutekano wo gutwara abantu n'ibintu aha muri ibi bice. Bibije nyuma y'uko ubuyobozi bw'ingabo za Amerika butangaje ko butangira igikorwa cya Project Freedom ni kuri uyu munsi tariki 4 Gicurasi muri uyu mwaka, hagamijwe kugarura ubwisanzure bw'urujya n'uruza rwa mato y'imizigo mu muhora Hormuz n'ahandi. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, rero ni munyemerere mbatangarize ko twerekeje ku musozo w'aya makuru, ariko ntari nava muri studio. Ni munyemerere mbanze mbashimire cyane mwe mwabanye natwe muri aya makuru, mwe mwagezemo uruhare, ariko nshimire cyane mwe mwakoze ako kantu mugakora like, mugakora share, mugakora subscribe ndetse mugasangiza cyangwa se mugakora no kuri ako kantu kameze nk'inzogerane sinye dora notification. Ibi biragufasha kugira ngo butaha amakuru ku Ibendera TV agiye akugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Njye nitwa Umukada, reka munyemerere mbashimire hanyuma mbasezeraho. Gahunda za Ibendera TV zirakomeza, mwese mugire ijoro ryiza, Imana ibane namwe kandi ibarinde.